ke ge thebana ga menya ka tsa dinda la bohamo beke la magashi ya phala ditari ya mbitsa mokomoti wa mephaso ya bokone ke tlamea o tla sotetsa magele ke sotetsa kgabale le tlhathuku ke dibeile mabobo seunsa ka o sa sametse ke kibakiba ka mephomo magale a bolutse tlhabana mogena mokogoto bo kaiwa kgeleketse makulwana ba fokela ba fofa hohle mona ba fantiswa ke lehloyo ke khinyakhinyane a le kobo ke motlhaka motho ke pila ge kgolo ya mmao wa maefose a ke thekesene ke tau ya dutsentla sa moriti wa lefu le bophelo bo tsibule mo seageng tse fuguma e sa kgaotse ka phamadi ya tadi mogana mmano le pone sa le ntata le tlotlo mogana mantshonyane nka appreciation letter ke ena o e tsamaise o e fe high profile ke transaction ya ditamana ha ntate makenetela di a tsepisetsa mmantshonyane ho ya tswa lesobeng o mo jwetse taba tsa lengwalo ke tsena e tšhaba dumediswa ke ena ke a lerato la boena wena ke apola kgaebana o tlhobošiane o le tshepela ka o se nna o ikgalala